Uba Piyush Marwin, MLA MDC Jongkaraniko constituency, mendaka sengi ulayo ban play ba ya ka community hall hapo shnong Lower Rajapara ka bahab hapo Jongkaraniko civil subdivision Southwest Khasil district. Lakban kedau biya kani ke community hall lasna lembah ke MLA scheme ka ba ha ke jengmang pisa ke balakot hadu shipau lak tengka. Ha kini ke sengi lai don lang nadu usodal shnong jongka shnong Lower Rajapara kipat ba jongka shnong nadu kilong pa kilong kme kisamla berkumju ru kiri orang ba jongka dong kathany. Do ha kini ke sengi kat sau terik benai ba nikong arjar arpulai nila peli ya kenika dorban hol apo kasnong Lower Rajapara. Yaki orang basnong idon hangne rekat beki nong elam snong de mata kasni idon hangne apo snong Lower Rajapara ba nyo beli ya kanika committee hall kumba nak lagi snong kila nut taki bun snem abai dei ber kanika committee hall ki ong ba nomor kisa hangne ha sendak boda de kadon ka bun ba ki jing ya kendo ke jingja ba pher naman ba nak kilan ki serve nak ki khot sia ki wan ba se penyepen baik wan ban don meeting ba kisnong de kasem jinge naman ba kim padon ya ka dorbar ho de nak le kasnong ngale man ra ba snong irong nila hosni la bun snem ba yo ya kan ka committee hall but nak le kasnong lu nadu bastang yo ngin nak le kasnong jungi ngin don kam ye ngin don kam tang ya ka committee hall de ha ka por ka balangkot nak le junga hai ni snem baladep de ngala ai ki shulak ya kanika committee hall apo kasnong Lower Rajapara de nak le kasnong ru mataksi ilaya don lang ya kan sim ka ba kisong kaban ingin yo menplino ya kanika committee hall